Üçüncü günü erteң менен Рысбек атын таскактатып, Адыбекеттин үйүнө жетип барды. Новицкий эки колун аркасына алып, эшигинин алдында аркы терки басып турган экен. Бала аттан ыргып түшүп, жакындай басып, «Здрасте», деди. Жудомушевич, салам, суюнчу», деп төш чөнтөгүнөн телеграмма сууруп берди. «Оку». Рысбек купуя окуп чыкты. «Решение аульного бия мною отменено». «Атам кутулду». «Кутулду? Дабыз кайда?» «Базарда?» «Бар, суюнчу сура». Бала атына ыргып минип, чапкан бойдон кетти. «Ой, Рысбек, эмне?» деди дүйшөмбү алыстан кыйкырып. «Суюнчу аба, атам кутулду». «О, Кудай, бабедин», деди Жүдөмүш. «Азамат Новицкий, айтпадым беле», деди Дауыз бий. «Бара келди, Адыбекетиңдин өнөрүнө», деди Маралбай. «Жүргүлө эме кужулдабай, барып рахмат айталы», деди Кулбарак. Жапырт аттанышып дүбүрөй чаап жөнөштү. Адыбекет баягы эле ордунда турган экен. «Суюнчу Жүдөмүш», деп утурлай басты. Жүдөмүш тизгин жийип, төш чөнтөгүнө колун салгыча, дүйшөмбү оозунуп 50 сом бере койду. Новицкий рахмат айтып чөнтөгүнө салып алды. Кулбарак, Маралбай, Кусейин манжы болушта сүйүнчүгө акча беришти. «Бала, сен Василий Кистанов алып кел», деди Новицкий. Рысбек атасынын жерде жоргосун коштоп алып, Кистановдун короосуна кирип барды. «Рысбек, кандай кабар бар?» деди бактын арасынан чыга калган Василий. «Атам түрмөдөн бошоду. Адвокат сизди чакырып атат». «Ырас болбоду. Мен болуш менен курамадан жашынып жүрдүм эле. Алар бүгүн 3 жолу келип, мени сурап кетишти. Жүр эмесе баралы». Новицкийдин үйүнүн босогосун атты Арзамат. «Мен түндө жакшы түш көрдүм, Жүдөмүш. Сүйүнчү», деди Василий күлүп. Жүдөмүш да күлүп төш чөнтөгүнөн 25 сом сууруп чыгып кармата койду. «Ой, тамаша кылам», деди Василий акчаны кайра сунуп. Ал, Василий, эмгегиң бар», деди дүйшөмбү. «Ал айланайын, Василий, албасаң таарынам», деди Жүдөмүш. Адыбекет менен катчыга дагы бир жолу рахмат айтышып тамактангандан кийин: «Мен силерди өзүм да күтүп аттым эле, аксакалдар. Силер менен ашына болуп калдым. Менин үйүмөн да даам осуйуп кеткиле. Дагы бир жаңылыгым бар. Аны жашыруун үйдө айтып берем», деди Василий. Василий меймандарды конок бөлмөсүнө киргизди. Алар чапандарын чечишип, тебетейлерин алып коюшуп, 5 манчан допчан отурушту. Василий күлүп: «Мен билип турам. Түндө тайдын этин жеп суусап келдиңер. Эми орустун бозосун жакшылап ичкиле», деп чоң күрүшкөлөргө пыйва куя баштады. Жубайы сунуп турду. «Эй, Василий, жаңылыгыңды айтпайсыңбы?» деди Кусейин. «Азыр адвокат келет, аны да чакыргам. Ошо келгенде айтам», деди Василий. Асмай атымдан кийин ак жибек күрмөшүм, ак шапке кийип, чалкая басып Новицкий кирип келди да: «О, Жүдөмүштүкү адвокаттар», деп күлүп койду. «Төргөтүңүз», дешип жапырт тура калышты. Новицкий Кулбарак менен Маралбайдын ортосуна барып отурду. Василий ышкабынан бөтөлкө алып чыгып, бөйрөктү чөйчөккө толтура арак куюп, Адыбекеттин алдына койду. Анан өзүнө жубайына куйду. «Аксакалдар, Мухаммеддин үммөтүнө аракты Кудай буйрган эмес экен. Иса пайгамбардын үммөтү гана ичсин дептир. Мен силердин намазыңарды бузгум келбейт. Муну өзүбүз ичебиз. Коркпой эле койгула». «О, эйланайын, Василийим, кыргыздын түшүн жооруйт, шариятты да билет оңбагыр», деди Кусейин. Баары каткырып калышты. «Эми жаңылыгымды уккула, аксакалдар», деди Василий ордунан туруп. «Мен жууку менен Барскоондо 25 жылдан бери иштеп келатам. Көп эле болуштарга катчу болдум. Акырында минтеп кара мүртөз Нургазыга туш болуп отурам. Мындан кийин кимге болорумду билбейм. Киши сыяктуураак бирөө болсо экен деп тилеп жүрөм. Өзүм орус болгон менен кыргыздын үрп адатына көндүм. Кыргыздай меймандос жокко деп ойлойм. Бирок башка мусулмандарды аралап көрө элекмин.
Bir gana ayыбыңар көп учурларда болушту туура шайлабайсыңар. Байгазы Оёзго параны тойгуза берип, адегенде өзү катары менен 3 мөөнөт болуш болду. Андан кийин да жалаң эле өз ага инилерин шайлатып келатат. Ушуну бир ойлонуп көргүлөчү аксакалдар. Силер да манапсыңар. Көңүлүңөргө албагыла. Бирок бийликти абайлап пайдалансаңар жакшы болор эле. Болбосо жүдөмүшкө окшогондор жабыр тартат. Ай чын, Василий, сен эми жаңылыгыңды айтчы, бай болгур. Жаңылыгым так ошо Байгазынын жигити жөнүндө. Күчүктүн түндүктөн түшмө ууру экенин билесиңер. Азыр ат ууруларга башчы болуп жүргөн кези. Байгазы муну билмексен болуп келатат. Демек өзү уурудан соо деп ким айтат? Байгазынын жигити деп күчүктөн эл коркот. Атыбызды уурдап кетпесин деп силер да жалтайлайсыңар. Ошентип күчүктү эпсиз көптүрүп алдыңар. Эмне үчүн жүдөмүштү каматпайсың деп түндө мени күпүлдөп тилдеп кетти. Өзүнүн мойнунда сот кескен 3 айлык мөөнөтү бар. 1 жыл болду. Байгазы Нургазынын тымызын колдоосу менен түрмөгө жатпай жүрөт. Кайра уялбай жүдөмүштү каматам деп чаап келиптир. Эгер тил алсаңар, силер азыр чогууңар менен судья Уруновскийге баргыла. Анын тилмечи Атакандын уулу. Колунан келгенин силерден аябайт. Күчүктүн кылык жоруктарын, түрмөдөн качып жүргөнүн ачык айткыла. Бул жаңылыгың кызык экен, деди Кусейин. Тиякта тайдын эти ушуп бизди күтүп отурушат, деди Кулбарак. Тайдын эти эч кайда качпайт. Жүргүлө сотко. Байгазыны бир сындыралы, деди Маралбай. Көк баркыт допу, көк нооту күрмө, шым, жылтылдаган намиркен өтүк кийген, шыңга бойлуу, жазы маңдай, ак саргыл жигит кабинетине кирип келгендерди жалт карап алып, үстөлдөгү ордунан ыргып туруп, салам айтып, ар бири менен күлүмсүрөп кол алышып, босогодон бери өтүгө батынбай, өзүн жалжылдай карап турган Ырысбекти башынан сылап койду да: аксакалдар, жол болсун. Кайдан табышып жүрөсүңөр?" деди. Маралбай аке жөтөлүп, тамагын жасап алып, күчүктүн жөнүн айта баштады. Күчүктү мен сизден жакшыраак билем, Маралбай аке. Айылдаш эмесминби? Атамдын бир атын уурдап, бир атын ээр кууржуну менен жасоолго тарттырып алган. Жүргүлө эмесе, соттун үстүнө кирели. Ошо жерден сүйлөгүлө. Мен тилмеш болуп берейин, деп Атаканга куюп койгондой окшош жигит төркү бөлмөнүн эшигин ачты. Беркилер тебетейлерин алышып, "Здравствуйте" дешип кирип барышты. Узун бойлуу, ак жуумал, кашка баш сот жайбаракат ордунан туруп басып келди. Жүдөмүштөн башкасын бүт тааныйт экен. Ар биринин атын атап, колун кысып учурашты. Кайра шашпай каалыгып барып өз ордуна отурду. Меймандарга орундуктары жок экен. Төбөсү шыпка тиер тийбес залкайган Кулбарак баш болуп тикесинен туруп калышты. Өзүн ыңгайсыз сезген тилмеш жигит тез-тез утур кызууланып сүйлөй баштады. Сот момураган калыбын жазбай, башын оңго сал кыйшайтып, унчукпай угуп отурду. Бир кезде ал "Болду, жетишет" дегенсип колун жаңсап койду да Жанаев деп кобурап алып, бир азга ойлонуп калды. Эшболот Атаканович, шкафтан делосун караңызчы. Эшболот айнектелген шкафта жыйылып турган кагаздарды оодара карап, бирөөнү алып соттун алдына койду. Сот көк мукабаны ачып, үңүлүп окуп чыкты. 8 ай болгон экен кесилгенине. Күнгөй тескейден бардыгы 15 арыз түшүптүр. Азыр 10 киши келип турат. Күнөө бизде экен, Эшболот Атаканович. Биз бул ишти унутуп коюп турбуз. Азыр мен рапорт жазып, уездин начальнигине өзүм барам. Буларга ушинтип айтыңыз. Эшболот соттун сөзүн кыргызчалаткан соң, "Эми силер тышка чыгып күтө тургула", деди. Насыбай атымдан кийин сот колуна баягы көк кагазды кармап алып, Оёздун кеңсесин көздөй жөнөдү. "Ырысбек, артынан барып акмалачы", деди Дүйшөмбү. Ырысбек кеңсеге сотту такымдай кирди. Оёздун катчысы Мырзаакмат Шааболот уулу аларды суроолуу карады. "Начальник кайда?" деди сот. "Отурат", деди Мырзаакмат. Аңгыча Оёз Иванов өзү чыга калды. Уруновский ага салам айтты. Оёз колун берип учурашты. Сот баягы көк мукабаны ачып көрсөттү да: "Ат ууру Күчүк Жанаев 8 ай мурда кесилген.
Uğurdagan malın jarım-jartılay gana төлөгөн, жазасын да өтөгөн эмес. Эмне үчүн камабайсыңар деп жетөгүздүн болушу Манжы Балтабаев, Барскондун болушу Кусейин Шамыров жана Кулбарак Матаев баш болгон 7 киши келди. Күчүк базарда жүрөт дешет. Жасоол жиберип айдатып келип, тезинен каматууңузду өтүнөм деп ийилип тазим этип койду. Оёз бир кызарып, бир бозоруп шашып калды да Мырзакмат Шааболот уулуна кайрылып, "Дароо жасоол жиберип айдатып кел" деп буйруду. Мырзакмат тышка чыга калып, "Ой, калпак, бери келчи" деди. Узун бойлуу, кемер куруна кылыч байланган, кызыл манат тышталган кара көрпө тебетей кийген жасоолдордун баштыгы шыпылдай басып жетип келди. "Базарда күчүк жүрөт дейт. Тез барып ушул жерге айдап кел." "Кайдан табар экенмин?" деди калпак ашынасын кыялбай ыргылжың болуп. "Мен таап берем" деди босоого сүйөнүп турган Рысбек. "Жүр эмесе?" Рысбек ашканага кирип барып, манту жеп, ичкилик ичип отурушкан Күчүк менен Курамага салам айтты. "Кел бала, манту же" деди Күчүк. "Рахмат, жедим. Силерди Ояз чакырып атат. Эшикте жасоол күтүп турат." "Эмнеде Жубарымбек?" деп алып, Күчүк жеп аткан мантусун таштап сыртка жөнөдү. Курама ээрчи чыкты. "Жүр Күчүк, батыра" деди Калпак. "Ой Калпак, эмне иши бар экен менде?" "Эмне иши бар экен мага айтчу беле. Мен жасоолмун. Айда дегенин айдайм, байла дегенин байлайм." Үчөө унчукпай катарлаш бастырып жөнөштү. Ырысбек утур тизгин тартып, Калпакка куйрук улаш баратты. Сот кетип калыптыр. Оёз катчынын ордунда гезит окуп отурган экен. Мырзакмат терезеден тышты карап туруптур. Күчүк "Ыздырас" деп салам айтып, тебетейин алып, Оёзду жал-жал карады. Калпак да тебетейин алып ага катарлаштырды. Ырысбек да шапкасын алып босогого жөлөндү. Оёз гезиттен башын көтөрдү. "Жанаев, сени сот 3 айга кескен экен. 8 айдан бери качып жүрүпсүң. Бүгүн саат 1ден тартып түрмөгө жатасың" деди орус тилинде. "Эмне дейт мырзаке?" деди Күчүк күбүрөп. Мырзакмат кыргызчалатып берди. Күчүк үрпөйүп, көк көзү чекирейип, үнү каргылдана түштү. "Ой мырзаке, эртеңкиге уруксат алып берчи. Үйдөн көйнөк дамбал алып эртең келип жатайын. Айтчы бай болгур." Мырзакмат анын өтүнүчүн да Оёзго сөзмө-сөз которуп берди. Оёз ачууланып үстөлдү бир муштап, "Жок, азыр барасың" деди да Мырзакматка кайрылды. "Жаз түрмөнүн начальниги Хромовко." Мырзакмат буйрук жазып мөөр басты. Оёз кол коюп берип өз кабинетине кирип кетти. "Жүр эме Күчүк, сени жеткирейин" деди Калпак тебетейин кийип. Эшикке чыгып бараткан Рысбек, "Жакшы жатыңыз эми Күчүк аке, түрмөдөн ууру кылбаңыз" деп атын көздөй чуркады. "Уй энеңди, оңбогон карышкырдын баласы" деди Күчүк. Бас сөгүнбөй, дагы бирди көрөсүң. Бала туура айтты" деди Калпак. "Кече эле мага дос элең, бүгүн жүдөмүшкө сатылып кеттиң. Кулкуның жаман экен, Жасоолдо дос, кас деген болбойт. Кел жеребей жөн бассаңчы, же сабап айдап барайынбы?" Күчүк унчукпай калды. "Ал эми кебиң болсо айта бер, Акмат" деди Элеман карыя. "Кусейин аке, биздики көбүнчө үй бүлөлүк кеп болуп кетти" деп баштады Кара Акмат. "Илгеркилер айтчу экен, 10 кишинин бири Олуя, 7 кишинин бири Кыдыр деп. Бияктан сиз барып, тияктан кыргыз, дунган, орус дебей эш болуп, жүкөм абактан кутулуп келди. Муну каматам деп эдиреңдеп чаап барган чуу куйрук шум Күчүк өзү жатып калды. А дегенде болбосо да бара-бара чындык жеңет турбайбы?" "Чын жеңбей анан" деди Кусейин мурутунан күлүп. "Бирок Байгазы агаң эми ошого түшүнөр бекен. Же Кусейин менен Маралбайдын кылганы деп чамына береби? Байгазы оюна келгенин бербейт. Пулдун күчү менен иш жүргүзөт. Оёзго таянат. Антпесе жүкөмдүн иши ушунча чатага айланат беле. Тил албайт, тең ата болгусу келет деп кекенип, Кененбай экөө бизге жакын туугандыгына карабай Адылбекти сүрөп отурушпайбы? Жүкөм айткандай, биз бийлик менен мансапка кызыкпайбыз, Хусейин аке. Тынч оокат кылсак дейбиз. Сиз кандай дейсиз? Чыр ушуну менен бүттүбү, же Байгазы дале баягысын койбос бекен? Деди Дүйшөмбү. Койбоско чарасы жок.
Emi küçüktü çıgarıp aluga da çaması gelbeyt. Kayda varsa da Cüdömüştün işi ak, küçüktün yüzü karada. Ha, tur aytasın Hüseyin. Kuday namısты kolga berdi, dedi eleman karya. İşembi günkü sabaktar ayaktap, mugalim çıkıp keter zamat, Nurdölet Rısbekti kaptalgan ukup, "Menin avam sotto tilmeç, jür, oşonkuna barıp geleli," dedi. "Awaňdy tanıym, atam menen sotga barganda görgüm." "Ha, jür emise." Alar yerişip koroga girip barışkanda, Eşbolot jeňiş bagyn aralap jürgen ele. "Assalamu aleykum," dedi Rısbek. "Aleyhisselam, ey mırzalar gelgile." Baldar anı iyerçi basışıp meymanxanaga girişti. Genen bölmöde ala geyiz, şırdak, göldölöň, töşöktör katar salınıp turganına karabay, Eşbolot jölöngüçü var jıgaç orundukka oturdu. Rısbek menen Nurdölet ulaga jakdagı kara göldölöňge mandaş uruştu. "Men seni kaydan gördüm ele mırza? Atam menen sotga bargam awa." "Jüdöm Şakenin balası turbaysyňby? Küçükti gamatkan sen emes bileň?" "Ha, jakşy aylanay. Bekbolot, barıp çay alıp gelçi." "Kaysy klasta okuýsyň eniçek?" "4-nji klasta." "O, jakşy. Jakynda Nurdölet ekoňer meni kuup jetet ekensiňer. Men da oşo mektepti bitirgem. Sen orusça okuga özüň köňüldöndiňbi je ataň okutup ataby?" "Atam okutup atat." "O, jüköme rahmat. Esti güçü turbayby. Musulmandın okusu jalaň ele din. Jaşooda paydasy jok. Tigi dünýäniň hamyny aytat. Balança manap çoň molda ajyga barıp gelgen dep goýşat. Çynynda jaratyp eşdeme bilbeyt. Orusça oku bolsa önör, özüňe da paýdaly, elge da geregiň tet," dep çöntögünden töre bopora salıp çygyp güýgüzüp çege başlady. Özünçe oýga düşüp ketdi. Rısbek anyň kelbetine, giyimlerinin körküne suktanyp karap oturdu. Ayrıkça nurdangan aksargıl yüzü menen appak uzun manjalaryna taňdandy. Eşbolot boporosun tartıp ütüp kalgan uçurda Nurdölet samovar götörüp girip, çoň batunustun üstüne koyup, kayra çurkap çygyp, dasturkon alıp gelip jaydy. Dasturkondun içinde özbek nan, kant, navat, 10 çakty alma bar eken. Eşbolot taktayı menen jylyp dasturkongo jakındap oturdu. "Ismyň kim aýlanaýyn?" "Rısbek." "Dasturkongo jakynrak otur, Rısbek. Uyalbay, çaydan jakşylap iç. Kuznetsov köpöstün çayı degen uşul, familiny çay. Kırgızlar bamile çay deşet. Kıtaydyň kara çayынан jakşy. Birok az çygat, elge jetpeyt." Rısbek terdep uyalıp, bolgonu 3 çyny çay içip, almadan birdi araň jedi. Nurdölet da terdep, bışıldap, bir jagынан çay koyup, bir jagынан içip jegenge özgöçe almany kaysaganga ülgürüp oturdu. "Ay Nurdölet, Rısbek boza içip jürbösün, barıp alıp gelçi," dedi Eşbolot. Nurdölet bir miskey sarı kaymaktagan bozo götörüp geldi. Bozogo başынан köp tawy jok Rısbek bir çynyny zorgo tügetdi. "Ay mırza, iç dagı." "Jok awa, toydum." "Sen jarman menen kandaýsyň aýlanaýyn?" "Jarmany jakşy görem." "Nurdölet, jarma goýup gel. Meyman gütkendi bilbeyt durbaýsyňby ya?" Nurdölet çoň sırayaka toltura jarma goýup gelip, Rısbek'e garmatdy. Al Eşbolotga sundy. Üý ýeýesi erdin tegizip bir kılt etdi da, "Jakşy açygan eken, iç sadaga," dep kayra berdi. Rısbek gere jutup, biraz es alıp, kayra jutup, jarmany tügetdi. Kapçıgı çıga düştü. Anı garap turgan Nurdölet gülüp, "Dag alıp geleyimbi?" dedi. "Jok, toydum." "Mektebiňer jakyn, çurkap gelip jarma içip dur aýlanaýyn. Erteň dem alışňar eken, şaşpay oturup et jep get. Nurdölet, etdi erterek salgyla," dep koyup agasy sırtga jönedi. Baldar da soňundan çygyşdy. Eşbolot bazarda gözдөй ketdi. Rısbek anı eýerçi garap turdu da, "Oy, bu töreňiň katyny jok, boýdokpu?" dedi. "Katyny bar, abdan sulu, jaň ele algan." "Algaýda? Öz bölmesinde uktap atat. Jür körsöteýin." Eko butunun başı menen mışıkça dawışsız basıp, koridordun oň tarabyndagy çakan bölmege kirişdi. Atlas göýnök, kök tukawa gemselçen, çaştary uzun örülgön gelinçek,
Başına koş yazdık koyup kalın töşöktün üstünde tatlı uykuda jatkan eken. Baldar şıvış aldırбай kayra çığa kaçtı. Gördün mü kanday ekenin? Gördüm. Bul emi kaçan turat? Geç tursa anan et salsa jarım tüngө kalam go. Kete berbeyin biya. Uykusu kanganda turat. Ağa karabay ele köz kazan asıp et salabız. Ot jagıp koysak bışa beret. Dep Nurdölet aş üydü gözдөй jönödü. Rысбек артынан басты. Эшболот bir kurkuygan uzun boylu balaga koğun darvuz kötörtüp alıp darvazadan girip geldi. "Hay mırzalar, gelgile" dep koyup özü daliske barıp oturdu. Uzun bala koğun darvuzu tegerek jalpak üstölдүн üstüne tilip jaynatıp koyup kolun boğruna alıp Eşbolotko iyle tazim kılıp jönöp ketti. Baldara degende koğundu tügötüp anan darvızdı aymap girişti. Eşbolot özü ekönün eki tilim jep jölöngüçü var orunduka çalkalay oturup süйлöy başladı. "Hay, bizdin kırgız jemiş jaşılçany jakşı ele göröt. Birok satıp jeyt. Özü aydagысы jok. Mal bagıp ele toda jürgöndü jaktırat. Jegen içkeni jalang et, ayran, kımız, mıktasa tokoçu var. Kedegen bagaldın kardıda toyboyt. Oşondo da jer aydayın debeyt. Kuday özü jetkirer dep tagdırım gökö teňirge tapşyryp ele jürgön jan. Tamsalgıla, araba urungula, jer aydagıla baktık gile deseň orus bolabızbı deşet. Munun bary bilimsizlik menen jalkooluktun kesepeti. Oşon üçin ayılga barganda orus mektep jakşı eken dep baldardy ügüttöp okuwa tartkıla. Özüňür da mıktap okup ayrıkça biologiya sabagyn jakşı özдөштүрgüle. Awa, biologiya emne degen söz? Beli degen sözdönbü? Dedi Rысбек. Hazır saga any түшүnүүгө erterээк aylanayın. Birok bilgin gelse bul kızık ilim. Biologiya özü eki bölükten turat. Birincisi botanika. Ösümdükler düýnösünün bardyk kasiyetlerin, ösüp önügü şartların yürütüt. Ekincisi zoologiya. Jer yüzündögü jan janybarlar jönündögü ilim. Keyinçerekçilerde ança-munça okuysuňar. Birok biologiyanın zakondorun keyin çoğun oku jayынан gana üýrenösüňer. Oşondo gözüňer açylat. Karangı ünkürden jarıka çykkanday bolosuňar. Azır sokur jaşap atabız. Men özüm oşondo okuga baruga hareketlenip jüröm. Baralamby je jokpu gözüm jetpey turat. Rысбек darvızın jebey, аны tigile karap, dagı birdemelerdi surasam dep oturgan ele. Birok Eşbolottun özünçe oygo çumup ketkenin baykay koyup unçukpay kaldı. Gün gölküldöp kızarıp, uyasına batıp baratkan. Eşik çıyık etip açılıp, uykusu kangan sulu gelin közlerin uşalap çıkıp geldi. Eşbolot anı jalt karap alıp, "Oy bübayşa, geçki uktaysın mı? Tün deyimden uktaysın ya," dedi. Gelinçegi jılt koyup aşkanını közдөй jönödü. Nurdölet ırgıp turup soğunan getdi. Eşbolot özünçe oylanyp, boporosun tartıp oturdu. Rысбек anın köp oylongonuna taң kaldı. Dem alış gün bolçu. Kazınalık baktın içi seyildegenderge tolup çıgıptır. Kaybiröler 2-3 koltuk taşıp süйлöşüp basıp jürüşöt. Kaybirleri ar kaysı jerlerde toptoşup oturuşup şiş kebek jep, pıyva, kımız içip atçat. Jüdömüş kuçak jetkiz joğun baktı sayalay oturdu. Argınbay 2 çaka kımız alıp koyuptur. Özbek, Dungan, Kaşgarlıktar bışkan etti kol arabaga salıp alışıp, ağrı beri süyröşüp, kıykırıp satıp jürüşüptür. Düýşömbü barıp, kozunun başın, can başın, kuyruk boru menen kara keseginen teňmeteň tarttırıp alıp geldi. Etti şaşpay jep, kımız içip oturuştu. Kımız kuyup oturgan Rысбек opur topur köpçülüktün arasынан sot menen süйлöşüp ötüp baratkan Eşbolottu görüp kaldı. Jügürüp barıp salam aytıp uçuraştı. "Ketip baratasың Rысбек?" "Owa bayke." "Jaylıga barasың go?" "Emese Nurdöletdi o şaýaktan tabasың. Tetik oturgandar kim?" "Artынан tanylbayt eken." "Atam Düýşömbü Argınbay." "Jüköme uçuraşa keteyinçi," dep Eşbolot toptu gözдөй bastı. Salam aytıp üçөө menen kol alışıp çıktı. "Otur aylanayın tamaka," dedi Jüdömüş. "Joldoşlarım bar ele jükö." "Ağlar kim?" dedi Düýşömbü.
Bayağı sot zayıbı menen kokuy çakıralıç emese gelir beken. Jok, bizdikine çoğu baralı. Argınbay menen Irısbek çöptü düşürüp, attardı jaydaktap sarayga jaygaştırıp koyuşup üýge girişdi. Büýbaýşa samordan çay koyup, Eşpolat meymandarga çyny sunup oturgan eken. Gelgile mırzalar, çay içkile, dedi Eşpolat. Bayağı bala go, dedi Büýbaýşa. Ha, oşol. Eşpolat Atakanyç, bul orusça giyingen kimdin balası? Dedi sot. Mınavu Jüdömüş awamdyn balasy. Orusça bilet. Bu yıl 5. klasga göçtü. Zeyindi bala. Sot Jüdömüş menen süýleşige oňtoýlandy. Eşpolat tilmeşlik mildetini atkardy. Siz molda kişisizbi? Jok, molda emesmin, hat bilbeýim. Balaňyzdy orusça okutup, orusça giyindip goýupsuz, kapyr bolup ketpeýbi? Ha, jok, taksir. Oňoý menen arkim öz dilim berbeýt. Siler muny bir yerden orusça tarbiýalasaňar, men üýden musulmança tarbiýalaým. Birok tüýü gelip, orus da, kırgız da bir adam atanın balası. Oşonduktan balamdy oruska okuga berdim. Orusça jakşı oksa, sizdey sot je Eşpolatday tilmeş bolsa, maga jaman bolaby. Je balanın özüne jaman bolaby. Господин Urunovski katkırıp güldü. Jok aksakal, men tamaşa kılıp atam. Heň ele jakşı bolat. Kırgızdın baymanaptary kapyr bolup ketet dep korkuşup, baldaryn orusça okutpay jürüşöt. Oşon üçin aýtyp atam. Hemi Eşpolat Atakanyç, siz giýiligişpej jön oturuňuz. Men bala menen özüm süleşip göreýin. Ey мальчик, как тебя звать? Рыспек. Когда поедешь домой? Завтра утром. А когда вернешься в город? Приеду 25 августа, а с 1 сентября начинается занятие. Приходи ко мне в гости. Хорошо, спасибо. Sot kuvanıp gülüp jüberdi. Eşpolat Atakanyç, atasyna aýtyp goýuňuzçu. Emiten ele tilmeş bolup galypdyr. Bir de gatasız süýledi. Bul baladan intelligent çygyşy mümkin eken. Muny ukkan Jüdömüşdün yüzü tamyljyp, terdep ketdi da, "Rahmat törem, rahmat" dep orundan tura galyp, iki golun boğruna aldı. Emi çay içe goý aýlanaýyn. Oturuňuz jüke, dedi Eşpolat. Büýbaýşa batnustun üstünde jaýnap turgan jarkyrak aýnek çöýçöktörgө ak, kızıl içkilikten goýup atypdyr. Eşpolat aktan sottun, düýşömbünün, Argynbaýdyn aldyna goýup çykdy. Kızıl çöýçöktün birin sottun zaýybyna, ekinçisin Jüdömüşke sundu. Jok Eşpolat, men içpeýim munyň emne, dedi Jüdömüş. Bul kızıl garagattın şiresi, arak emes, içe beriňiz. Muny çoň meçitten Şakir Dambıldasy deli içip jüret. Musulmandardyň musalla degen suusuny şek sanap içiňiz aba. Jok içpeýim, dedi Jüdömüş. Üçüncü çöýçökden keyin gep kızıy başlady. Sot zaýyby eko özlörünçe uzak sözgö kirişdi. Birkiler Eşpolatdy tegrekdeşdi. Eşpolat mırza, sizde menin bir soğulum var, dedi düýşömbü orunduğun jıldyryp, aga jaknyrak oturup. El arasından kovur güvürge uğup jürem. Göl boyunda, çüýde, at başı koşkor narında jaatçylyk küçep atat deşet. Keyinki mıhta çıkkandardyň bir towu murunklарды bilikten çettetebiz dep uyuşup atışıpdyr. Alardın içinde Şabdandyň 4 uulu, bizden Baýgazy, Kıdyktan Ysagaly, Belekten Manjysy var eken. Kalgany kim ekenin bilbeýim. Siz danasyn bilesiz go. Oşonun aki çüküsün bir aýtyp beriňizçi. Özüňiz kaýsy tarabyndasyz? Oşonda yemiş bar. Jaatçylyk küçegönüne jylmaly bol. Men özüm aksakaldaryna da, jaştaryna da goşulgum gelbeyt. Arany jürüp turganda manapdyn bary ile aram tamak, kara jemsö. Birok birinde da el bagaýyn degen niyet jok. Jalan ele gert baştynyň zowalasyň köterүү üçin jantalaşyp, jaat kurap, çapkylap jürüşet. Bizdin eldiň kököýün oşo jaatçylyk menen uruçuluk kesti. Men manaptar meni teňine alışmak bele, düşen baba. Mende je bilik, je alardykynday baýlyk bolbosa, özümdün de alar menen önöktöşeýin degen oýum jok. Hazır kim bolbosun baýlykdan, paranyň güçü menen ele bilikde ala turgan bolup kaldy. Anyň ras Eşpolatym, maldy görüp Paýgambar joldan çygypdyr degen. Sen emi çetde ele tura beresiňbi? Dedi Jüdömüş. Jok jüke,
Men dele chetde turbaym. Har bir adamdын öz oy tilegi talabı bolat. Oylogonum jamy Kırgız jurtunun bukaranın tagdyry. Köl, narın, goçkor, çüy dep bölgüm gelbeyt. Barına tekşi hizmat ötügüm gelet. Bul oyumdu жүзөгө aşırış üçün Kazan şaharına varıp jogorku okunu okusam deyim. Azırkı bilimim jetişsiz bolup turat. Birok men жалгыз emne kıla almak elem. Oşonduktan Kırgızdın baldarın mümkün katar orusça okuwa tartsam deyim. Ankeni orustun biliminde köp türkün önör var. Önörlü ölbeyt degen makal bar emespe. Oşonu akılman Kırgız aytkan eken. Baldar orusça okuşsa çoğun mansapka жетишпесе da araba soko jasap, jer aydoonu, üy salууну, bak tigүүnü үйрөнүшeter. Mına ebaktan beri Irıstı ısık göldün boyunda turabız. Geçeyle gelgen oruslar kayık menen gölgö süzüp balık alıp жүрüşөt. Biz emne üçün antpeybiz? Jada kalsa buğdaydı da orus yıkandan satып alabız. Orus temir soko, tırmoq jasap, жерди tereň aydap, tüşümdü köp alıp Baba dıykanın tilin bilet. Beşara Kırgızdın bilgeni atam zamanındağı buğrusun. Jerdin ekeli gırtışın alat, sepken üreğini göğünçe tışta kalıp, çımçık derip jep ketet. Bul bir dep durunuz. Ekinciden bizde atayın bilimdi tavıp jok. Oğrugan kişi büyü, bakşı, tamırçıga görünüt. Alardın kengeşi boyunca su içet. Bolgon önörüzü uşul. Bilimdi kalktardın tavıptары jalaň ele çöptön köp türkün dary jasaşat. Kanday oğru bolsa da öz ıgı menen tiyişti darısın berip ayaktırışat. A biz bolsak ayıgar oğrunun tavıbı özü gelerin götüp, jakşylykty da, jamandykty da Kudayga jüktep koyup, mangdayыбызга жазган uşul dep jüre bergenge könüp algamız. Hareket kılsaň bereket deyt. Çalkaňan jatsaň ele Kuday özü alıp kelip bermek bile. Bizdin el bar damurda bilimge umtulup hareket kılış gerek. Güngöy teske eköөнü koşkondo uşul Karakol mektebin bütürgen 10 çaktı jigit bar. Alar albette başkalarga karaganda göz açık, bilimdi bolup kalıştı. Men oşular menen süйлöşüp, har bir boluşka birden medrese saldıruga hareket kılmak bolduk. El göңүлдөнсө bul kıyın dele iş emes. Güzünde Alman tögü uçurunda bardık boluş baymanaptar Karakolga jyýynga gelişet. Oşonda har bir boluştan 4-5 bilermandan çakırıp alıp uşul tilegibizdi aytmak bolduk. Kabul alışabı je jokpu bilbeyim. Mına Jüdömüş ake, Düýşen baba, menin oy sanam jaatım uşul. Ata aylanayın iş bolotum, kap kaydagını oylayıp turbaysyňby? Ataň bıtırandy eldi baş koştursa, sen Türköy jurttun gözünü açayın degen ekensiň. Ilayım tilegiň kabul bolsun aylanayın, dedi Jüdömüş. Orusta da jaatçylyk bar eken. Ak orus, kara orus bolup bölünüp, karmaşa atıptır degen göwür şıwır ugup kalabız. Uşu gep çymby? Eger çym bolsa ak orusu kim, karası kim? Emi uşunu bir çeçip berçi mırzam, dedi Düýşenbe. Ak orusu ak sööktörü. Ak padışany jaktıgandar, malay jumşap eldin kanın sülüktöy sorup bayıgan miteler. Kara orusu siler öňdöngen ele bu karalary, jumuşçu dykandary. Bulardyn müdösü jamy galykka teňçilik, malaylarga azatlyk berip, zorduk zombulukty joyu. Orustun galyň bu karası japırt tolkusa, hiç kim toktata albayt. Gelecek oşo bu karanyky. Emi alaryň kaçan tolkuyt kagylaýyn eş bolatum, dedi Jüdömüş. Alardın jılan-jılı tolkuganın kulağınız çalgandır. Çet jakasyny ukkanbız. Oşondan beri ele orustun içi tınç emes. Düýşekem aytkanday, ayıgışkan jaatçylyk, bilimdүүлördün tilimen aytkanda tap küreşi jürüp atat. Ak padışanın tayangany jalaň ele asker elden çykyp kaldy. Göw uzabay birdi görgön turat, dedi Eşbolot ünün basaňdatyp. Buyursa özüňer dele görüp kalarsyňar. Ilayym ele oşondoy bolsa eken, türk tukumun kişi kataryna koşpoy, kuturup barat dele. Rahmat mırzam, gözüz açıla düşpödü, dedi Düýşenbe kuwanyp. Ha barakelde Eşbolotum, durus keýiň bar eken, dedi Jüdömüş da. Ertesi erteň menen sot kirip gelip, aksakal, bizdikine jürüňizdir. Çay dayar bolup kaldı, dedi Jüdömüşke gaýrylyp. Zaýby çurkap çygyp, meymandardy üýüne özü başlap kirdi. Uzun üstölgö kök dastorgon jayıp, türkün tamak açtı, jaşylça jemişti jaýnatyp koygon eken. Alardın köbü emne ekenin bile albay,
mayda jaltırak edişlerden Cüdömüştün başı aylana düştü. "Alыңız aksakal Varyenjadan," dedi sot orundan tura kalıp. "Jüke, aldağı kaynatkan örüktün şiresi, eň ele tatlı, jep görüňizçi," dedi Eşbulat. Damın tatıp görgönden keyin Cüdömüş aldındağı şireni batele tügetip koydu. Sot çoňurak edişke toltura salıp berdi. Zayıvı çay koyup, özü çıны sunup oturdu. Çın ıklasy menen meyman kılgan üy ýerlerine ırazy bolup, "Bular dele meymandos bolat Turbaýew. Ak beýilgenen eleken, kaýsy üýüne girseň-de aknanın, jaşylça jemişin, tuzun aldyňa goýat," dep oýlady Cüdömüş. Anan Eşbulatga gaýrylyp, "Han emese aýlanaýyn, batat ele, erte attanyp keteli, jolubuz alys," dedi. Eşbulat tura kalıp bata surady. Cüdömüş güýrep duba okup, üý eýleri de meymandarga goşulup bata kılışdy. "Eşbulat Atakanowyç, maga düşündirip beriňizçi, bata kılarda emne aýçyş kerek?" dedi sot. "Bata kılganyňyzyň manysy uşu, sizdin dasturkonuňyz myndan arıda berekeli bolsun, üý bileňiz menen baktyly, taalaýly, uzun ömürlü boluňuz," dedi Cüdömüş. Urunovski aşygyp, içki bölmesine girip, depterçesi menen kalem sabany alıp çykyp, batanın manisin Eşbulatga gaýtalap aýtyryp jazyp aldy da, "Men kırgızdyň nanyn jep, suwsyn içip, taptaza awasynan dem alyp, jirgap jaşap jürem. Oşondukdan kırgız eline jana sizlerge bak taalaýdy da men da tileýim. Amin," dedi. Eşbulat anın aýtkany meymandarga gotorup berdi. Bardy kaýrada kol jaýyp bata kılışdy. Urunovski gaýrada bir stakandan pıyva goýup, "Aksakal, emi akyrky sözüm kaldy. Oşonu ugup anan attanyňyzdardy ötünem. Men geçeli aýtmadymmy? Kırgız özü negizinen jomart, yntymakly, momun eleken. Birok eldin ırkyn bozup, orta jerden jem tüşürüp, para jep göngөндөр bar eken. Alar kimdir ekenini aýtpasam da bilesiňer. Aýrykça uyezdin начальниги, polisiýanyň начальниги, şahardyn pristawy, jasoldordun starşinasy bey boluştar menen Tilmeş Tölenbaýdyn şişi toldu. Eldi buzgan göýünçe uşular. Birok sizler kapı bolboňuzlar. Bular köpkö beýlik kıla alışpaýt dep oýlaýym. Myndan ary şaharga gelgende menin üýümen çay içip turuňuzlar," dep ar birine koş kolun sunup koştoşdy. "Eşbulat Atakanowyç, uzatyp baratyp menin uşul sözümdü jakşylap düşündirip koýuňuzdy ötünem." Meýmandar jolga çygyşkan soň Eşbulat alarga sottun akyrky sözün çepçirgasyn goratpay aýtyp berdi. "Başym maň boldy aýlanaýyn. Sotda uşunday bolaby. Munuň özü degele törege okşaýtgo," dedi Cüdömüş. "Bul özü bilimdi, adepdi aksöýük kişi awa. Birok emnegedir ak padyşanyň ökmötüne peýli tüzemez. Bizçe aýtkanda orus bukarasynyň talamyn talaşat. Kara orus çukul arada padyşany jygyp biýlike gelet dep işenet. Jekele özü işenbey, meni de işendirip baratat awa. Orustun Agorda şaharyna bargan sayın jakşı sanalaşdary menen yüz görüşüp, bardaşyp, kaýtyp gelgende maga jaňy gepdin baryn aýtyp berip turat. Birok bu sözler uşerdele kalsın. Bakan ozdordun kulağı çalbagıday bolsun. Makul baba. Makul aýlanaýyn. Han emese joluňar şydyr bolsun. Hayır aýlanaýyn. Biz saga çoň razybys. Kolundan gelse Irysbegime közüňden gyryn sala jür, dedi Cüdömüş. Aljagынан gamsanabaňyz awa. Hayır emese, dep ar biri menen kol alışıp çykdy. Meýmandar şatyrata bastyryp jönüp geçdi. Bu Atakan boluşdun uğulu manaptardyň gataryna goşulaýyn dep eteken go. Oý sanasy başga eken. Baldardy ar bir aýyl sayyn oktaly degeni maga jakdy, dedi Cüdömüş. Jüke, bu mırzabız gönkü kırgızdyň kawmyny oýlap jüret. Bara eldi uşul bilet debedim bele. Munun aýtkanına baymanaptar gönüp 12 medrese saldırışsa durus bolar ele. Hay kim bilet, terisi tar Kudaý atkır itler ele gözünde görebiz go. Eşbulat bularga özü bilgen kupya çındykdan çet çakasyňy aýtdy. Any kimdir biröge işenip iğne jibine çeyin tolugy menen aýtyp berүү azyrynça hiç mümkin emes ele. Bular tügül atası Atakanга, gelinçegi Bübaýşaga, inisi Nurdöletge, jakşı sanalaş degen joldoş jorolaryna da sır berbedi. Bul çyndyk Eşbulatdan imanday işte jat kılgan,
azdектеген ак sırrı bolup kalgan ele. Anısın gün sayın yüz görüşüp, pikir alışıp, sır bölüşüp turçu kızmattaşı Urunovskiyge da bildirçemez. Urunovskiy albatta başka чиновниктерге salıştırganda ak niyet, adal iştegen, paraga, koşomatga kızıkpagan, kırgızlarda urmattagan aldыңкы göz garaştagı adam ele. Eşbolot anı çın dilinden sıylaçı. Birok Kupiya azdектegen çındığı ağa da, atasına da, degile özü tuğulu ösken çöyredögü üstem taptın ökülünü jakpay turganın jakşı bilçü. Uşu çındığının ayынан Eşbolot gün ötken sayın öz tuğgandarına jat bolup, alardı aram tamak katarında jektep, alardın bukaralarına, gedey kembagaldarga, malay çayrikerlerge, kul kutandarga jan tartıp, jakındaşıp, ılım sanap baratkan ele. Öz emgegi menen okat kılan orta çarbaluu Jüdömüş menen Düýşenbini da jakyn görüp, çeçile süйлöşüp, azdır köptür sırdaşa getkeni da göýünçö mına uşu sebepten boldu. Eşbolottun mintip ıgı gele kalgan jerde müdölöş, sanalaşlarına özünün azdектegen izgi, Kupiya çındığın ayta başlaganına az ele gün bolgon. Antkeni al özü da bul çındık oyuğa kapiletten, azaptu uzak jol basıp, keçe juukta ele gelgen bolçu. Tun uulun erket altan östürüp alıp, Atakan oşonusunun azabın ayabay tarttı. 15'ke tolup 16'ga garagan Eşbolot eldin baldarınça es tartpay tetirsinçe kıp-kızıl tentek çıktı. Gündele bir şoykondu baştabay koybayt. Biröөнün balasın savayt, biröөнün malının kulağın kesi olat. Çoңdorgo, atugul aksakaldarga da tili tiyet. Kursağı tok, kılar jumuşu jok, erikkenden kolu da oğuzu da şok. Atasından keçine seslenet. Başka hiç kimdi kişi katarı görbeyt. Atakan Karakoldun bazarına getken sayın ayıl içi ızıçı düşüp kalat. Bir günü Eşbolot atası jokta, atçandar bastırıp ötçü jalgız ayak, kıya jolgo çunkur gazıp, üstün butak kuğray menen jap koyup, ataylap aňdy oturup, avası Şadıkan Mırzany atынан jykdy. Munusun eşitip kары kaynagan atasынан ömüründe birinci jolu ayosuz kamçı jep, oşondan keyin şoktuğun koyup kaldı. Oşo boydan es toktatıp adam bolup ketet bele kim bilet, Aytor oşoga udalaş ele dagı bir kapilet saat çıktı. Erteň menen ele gündögi adatınça jer tübüne jitip oynap ketken Eşbolot kursağı jede başkanda 5'imge juuk eki jan joldoş nerçitip kaytıp gelse üýüne çoğuçun kişiler şıgıray tolup alıptır. Apası da atası da inisi Nur Dölet da görünbeyt. Oboçorok göykölgön gök şiberge giyizi karda yappak, jawusu koo saymalangan jakşınakay konok üy tigilip kalıptır. Baldar oşonu gözдөй basıştı. Eşik aldında Baygazının jan jigiti küçük duruptur. Bararı, bas nары, dedi al üçöөнün jolun torap. Bular menin dostorum, dedi Eşbolot. Dosuň emes olýaň bolsa da jogolgula gözüme görmey. Üýde oyoz oturat. Menin kursagym açty bayke, dep Eşbolot alga kadam taştady ele, küçük ağa kamçysyny ýürüp, "Ay bala, jogol dep atam sana," dedi. Baldar nары jaktagı 5-6 kazanga et pişirip jatkandardy gözдөй geçti. Kalpak degen jasol alardy kemegege çukuldatpay ele kayta kuwdu. Berki ek bala başların şılkytyp, ilki basıp, ağır gemisi öz üyün gözдөй ketdi. Kıjırı kaynap, içi güýüp örtönüp baratkan Eşbolot ızasyna çyday albay, jerde jatkan attın kurgak tezegin koçtap ala koyup, jügürüp barıp ortadogu şaraktap kaynap atkan kazanga salypdy. Ta oşo kazanda oyozga arnalyp soyulgan bordoku koydun eti ışıp atkan bolçu. Ta uşu günü Atakan köksögön tilegine jetip, öz ata jurtu Barskoňgo boluş bolup şaylangan. Küçüktün gıykırıgı menen kazançılarının ızıçuusundan ulam, konogüýden ırgıp çykkan jaňy boluş uulunun kılganın öz gözü menen görüp kaldı. Köz açıp jumguça jetip barıp, jasoldun kamçysyny ala koyup, küçük kayvar oň golundan bek tutup turgan Eşbolottu töböge eki çaptı. Agada alımsınbay, "Öltürüp salam mınday balany, öltürüp salam!" dep açuu gıykırıp, jerden muştumday taş ala koygonda Eşbolot kolun julup alıp bezip ketdi. Atası anı saya kuup jönödü. Jedep küýükkönde toktop, taşyn ırgıtyp iýip kayra gaýtdy. Jantalaşkan Eşbolot artyn garabay kaçıp, kara jolga düşüp, Karakoldu gözдөй ketdi. Açkalyktan oğuzuna kara suw gelip, gözleri karangılap,
başı engi-dengi bolup, buttary çalıştap, jedep jürbey galganda, art jagyndan kaldırttap geletgan arabanın dawşyny ukdy. Burulup karasa, koş at çekilgen jeňil arabany özünden 2-3 ýaş ulyrak, gülüňdegen köpkök gözlü, aksargıl sulu, jyly yüzlü orus ulan aýdap geletipdir. Anın janynda burjuygan gara sakal, hawagy salynky misreygen, orta yaşagan sürdüğü kişi oturupdyr. Eki öteň kapkara sol gaşynyň üstün kamçynın uçu tilip ketken ak sargıl balanın ant içkendey kuvargan yüzünü sağımga tiktep kalyşdy. Anan boz ulany kara sakalçanga kayrylyp birdeme dedi. Anысы başyny ikedi. Jaş jigit kamçysyny jaňsap, Eşbolotga arabanın artынан orun görsetdi. Arabaga sırko kişi sıngary araňdan zorga çygyp oturgan balanın açka ekenin baykay koyup, müşögünden çoň üzüm ak bölken anda alıp çygyp, koluna garmatdy da attaryn aýdap jönödü. Oşo günden tartyp bul ekөө nasipdeş, müdöleş, tagdyrlaş jan joldoş bolup kalyşdy. Boz ulandyn aty Vanya, familiýasy Terno. Özü janyndagy kızıl suuluk kulak Lama kendin malay eken. Ekөө oşo kara sakalçanga 2 jylga jakyn malay bolup jürüşdi. Algaçky gündörde gana kol jaňsap süýleşkeni bolboso, Eşbolot tez ele orusça öýrenip ketdi. Bir günü Vanyada kojoýundan katu tepki jegen soň ekөө Karakol galasyna kaçyp baryp, teri işletүүчү zawottun eýesine juk taşıgıç bolup jaldanışdy. Dagy bir jyldan keyin Atakan Karakolga gelip, Oyozdun kömögi menen balasyn izdep tap, Orus Tuzem mektebinin internatyna ötkörüp ketdi. Kıyışbas jan joldoş bolup kalyşgan Vanya menen Eşbolotdun biri-birine katyşgany andan keyindele üzülbödü. Eşbolot okuwsyn bütürüp, sotga tilmeş bolup daýyndalgan soň, bulardyn baýlanşy oga beter çyňaldy. Jolbors jylynyň 1914-nji jylynyň orta çeninde Ivan Yakovlevich Terno sürgünge gelgen bir revolýsioner menen tanyşyp, andan türkün gezit jurnal barakçalarda tyýyp salyngan kiteplerdi alıp, özü okup çykkandan keyin tymyzyn jeň içinden Eşbolotga bere başlady. Eko okugandary jönünde pikir alyşyp, Ivan revolýsionerden ukkandarynyň baryn iýne-jüýüne deýre aýtyp berip durdy. Revolýsionerden ysmyn jaşagan üýüň gana bildirbedi. Azyrak çyday tur. Al kişinin ömrüne korkunç tuğdurbaylı. Keyin gezi gelgende aýtyp berem. Atygül ekөөňörde yüz görüşdürem. Men özüm dile aga joluguşpaýym. Zaýbym arkaly gana süýleşem. Zaýbym aga koluktu bolup jüret. Antkeni aga atenesinden bir tuğandan jana koluksusundan başka kişi menen joluguşga tyýyw salyngan. Azırınça bu sırrыбызды özüňden bölek jan bilbesin. Emdigi jyly zawodda jumuşçulardan iýrimen uýuşturabys deyt. Aga sen de müçe bolup giresiň. Keyinki koýon jyly 1915-nji jyly Jaňyrardyn aldynda Ivan Eşbolotdy zawoddagy ek şerigi menen çay gaýnamga gana yüz görüşdürdi. Törtö түшкү dem alış maalında jumuşçulardyň gaҗyk uju ızı çuusuna tameki tütününe tolup bıkşıp turgan çakan aşkanaga girişip, burçtagı üstölge oturup ok attanууга da, sekin maýaktaşyp aluga da ülgürüşdü. Eşbolot göbünçö eki bey tanıştın sowoldoruna jooп kaytardı. Atası ataktu Soltonoy beydin neberesi ekenin, Oyozga tartуу para berip jürüp jakyndaşyp alganyn, akыры anın arkası menen boluş bolup şaýlanganyn da jaşyrgan jok. Tigiler aga Orus dwaryandarynyň çöýrösünden çykkan aýrym revolýsionerler, dekabristler jönünde kıskaça gep salyp berişdi. Akırında Eşbolotda oşolordun jolun joldop, revolýusiýalyk okuwuny ditin goýup, dilin suwutpay üýrenörüne, bara-bara ruhu tazaryp, aruulanyp, jaňy adam bolup keterine, ezүүçü, üstöm taptan kol üzüp, jumuşçular menen malaýlar tarabyna bir otolo ötörüne emiten ele gözü jetip kalganyn bildirişdi. Bir gana ökünüçü öz ısımdaryn aýtışpady. Kiçine sabırgıla tur, tanışar, barlaşar kezde gelet, deşdi. Eşbolotdun azırınça Jüdömüş menen düýşömböge açyk aýta albagan kupýa çyndygy, azdектegen izgi syry mına uşu bolçu. 20-njy gylymnyň 2-nji müçölündägi koýon jyly baş oğunanın 25 günü Jüdömüş Karakolga balasy menen gelip, tüz ele Skaradenko'nun üýüne düşdü.
Ырысбек attарды mamıga baylap, özü böktörüngön şırdakты çeçip alıp, üýge götörüp kirdi. Atası mektep başçısının zayıbı menen kol alışıp, uçuraşıp turgan eken. Skorodenko özü üýünde jok okşayt. Oturuňuz, dep kempir ansız da jakşı turgan orundukty jıldırıp koydu. Jüdömüş oturdu. Ырысбек esendeşip, şırdakты polga koyup, için açıp jayıp görsetdi. Ah, Bože moj, dedi kempir. Anın gözü kuvanıştan balıldap güyüp çıktı. Şırdaktın üstüne çögölöy kalıp, ar bir oyumun, türlörün, tigişlerin appak mancaları menen sıypalap göre başladı. Senin apaň uşunçaly uuz eken, Jön ele süreçi turbayby? Apaňyň aty kim ya? Aýgülçe. Şırdaktın jumuşy öte köp eken, Ырысбек. Buga garaganda gilem tokuş jeňilrek bolsa gerek. Gilemdi sogat. Hamunun adegende giyizin jasayt. Anan giyizdi oyup kesip, ar türkün boyaktarga boyap, kayra bir-birine kınap diget. Anan türkün tüstü jipter menen şırıp, üstüne milte koyup bastırat. Uşunun barın kol menen işteyt. Azapты jumuş turbayby? Kırgız ayaldarynyň bar ele jasaýby, je özünçe uzu bolaby? Şırda koyu bardyk ele ayaldarynyň golundan gelbeyt. Bir ayılda bir ekele oymaçy bolat. Boyokka salışta oňoý emes, öňüne çykpay kalışı mümkün. Şıryganda gana başkalar jardamlaşat. Uşul uçurda Skorodenko girip gelip, Jüdömüşkö koş kolun berip gülüp uçuraşdy. Ырысбек aga eýilip salam aýtdy. Mektep başçısı gülüp aliga alıp, şakirtin dalıga taptap koydu da, anan zayıvın taňdana garap, "Saga emne boldu, Nadya?" dedi. "Beri gelçi," dedi zayıvı şıwırap. "Men kırgız ayaldın önörünü taň kalıp duram. Sen özüň bilimdi adamsyň. Geometriyany, çerçeniyany bilesin. Eger kıyın bolsoň, mınawy şırdaktın bardyk türlörün kagazga tüşürüp, anan kesip berçi. Simmetriyaların taktığın garaç." dep jügürüp barıp, kagaz, karandaş, kayça alıp gelip, güýösüniň goluna garmaty koydu. Skorodenko şırdakty tigile garap, oýlanyp durdu da, anan kagazdy çetki oyumga okşaştyryp kese başladı. Birok anысы tuura bolbay kaldı. Zayıvı gülüp jiberdi. Skorodenko karandaşty ala koyup, üstölge oturup alıp, çiýüge girişdi. Kayrada işi oňdan çykmady. "Hemese mınawy ortasyndagy çoň aylanany çiýip görçü," dedi zayıvı. "Jok, Nadya, kolman gelbeydi eken. Mınday çiýmelerge adegende koldu gönüktürüş kerek okşayt. Demek, bilimdi saga salıştırganda A degen arapty tanybagan kırgız ayal önörlürök eken, tuuraby?" Skorodenko arsaktab gülüp, "Tuura, Nadya, tuura, men makulmун," dedi. "Meniň kerebetimdin tuşuna kadaýly, makulby?" dep zayıvı gülüňdep, şırdakty türe götörüp içki bölmesine jönedi. Murda eýilinip turgan çakan türkmen gilemdi dualdan sıyırıp alıp, şırdakty eki jagынан çoya tartıp ölçöp görüşdü. "Uzun eken," dedi Skorodenko. "Jergele salış kerek," dedi Jüdömüş. "Ataň emne deýdi, Ырысбек?" dedi kempir. Ырысбек kotorup berdi. Jok, muny tepseş jarabayt," dedi Skorodenko. "Şırdakty jasaş öte kıyın turbayby? Oşonduktan gilemden bul baalyrak. Hazır men muny sonun kılıp ilip koyam." Mık balka alıp gelip, bir başынан dualga kadamak boldu ele, zayıvı çıngırıp jiberdi. "Tokta, mık jirip ketpeybi? Adamdın emgegin buzgun gelebi? Men hazır büçü tige koyoyun. Anan kadaýbys?" Kempir şıpılday kıymıldap 8 büçülük tigip jiberdi. "Mına, emi mık ura ber." Şırdakty dualga ilip koyuştu. "Mına, dual emi görküne çıktı," dedi Skorodenko. Kar galyň tüşüp, temir ayaz kırçıldap turganyna karabay, kanikulga taragan balдар üýlerine ketüge kamynyp, mekteptiň gorosunda ary beri çurkap jürüşdi. Ырысбек menen Nurdölet birge getmek boluşup, daýardanyp açyşganda alardyn bölmesine mektep başçysy kirip bardy da, "Ырысбек, bizdikine gelçi," dep koyup kayra çygyp ketdi. Ырысбек soňundan çurkap jetip bardy. "Silerdin ayılga çana baraby?" dedi Skorodenko. "Barat. Jol jakşyby?" "Jakşy ele." "Kışında boz üýde turasyňarby je tamyňar barby?" "Tam üýübüz bar." "Anda Nadejda ekowy sen menen goşa baraly. Ketpey goýa tur.
Erteň menen erte gel. Makulba? Makul. Rıspek erte oýgonyp, köz irmemde giyinip, tüýünçögün alıp jügürüp barsa, Musa çanaga eki at koşup atkan eken. Rıspek aga jardamdaşyp idi. Ekölöp çanaga bir çavadan, bir oğuzu öpçap buğulgan müşök, bir toğuluk çelekti götörüp salıştı. Mektep başçısı menen zayıvı art jaka oturdu. Rıspek Musa'nın janından orun aldı. Kızıl sudan bir toktop aşkanadan tüşkü tamak ısık çay içişti. Andan arı gatulap jürüp oturuşup, gügüm gire baştaganda çıçkan başına jetip barıştı. Mal kanasından çıga kalgan Jüdömüş Skaradenka menen kucak jayıp körüştü da anan "Hey baybiçe, çık beri!" dep kıykırıp koyup ayaşına koş kolun sundu. Angyça Rıspektin enesi da entige çurkap jetip geldi. "Aygülçe!" dedi Nadejda gülümsörüp. Aygülçe ayaş!" dedi Jüdömüş gülüp. Nadejda Aygülçöni bek kucaktap boğruna kısты. Aygülçö meyman ayaşın mangdayынан öp, koltuktap barıp üyüne kirgizdi. Şırdaktın üstüne göldölöň salıp oturguzup, güýösü ekönün teň çıkanaklarına ekiden jazlyk koyup berdi. Meymandardın ebi gelbey taytayıp, jantayıp oturuştu. Jüdömüş ekönün paltolorun, Skaradenkanyň tumagyn çeştirip alıp, tadnakay jyýylyp turgan jüktün üstüne taştap koydu. Temirmeş güýüldöp güýüp turgan eken. Üşüp gelişkey meymandardın betteri çymyrap, dene boyloru göşülüp jyrgaý düşüşdi. Daro ile samor gaýnap, dasturkongo gazanga japkan nan, kam gaymak, kant, kurut, ejigey, sarmay menen bal goşkon taruu talkan koyuldu. Skaradenka oğuzgu üýge çurkap çygyp, çavadany menen müşögün açyp, ar türkün gurgatylgan jemişlerdi tattu pattuusun alıp gelip, dasturkonun çetine koydu. Eki üy bile çoğu oturup çay içe başlaştı. Meymandar bağırından da taru talkandı göbjeşti. "Şokolattan da tatlı eken, emneden jasalgan?" dedi Nadejda. "Taru talkanga may menen bal koşulgan," dedi Rıspek. Skaradenka dagı tura kalıp çavadanından tangak kezdeme bir bütün kunduz alıp çıkıp Aygülçöge garmatdı. "Boçkany alıp gel Musa, pivonu Jüdömüş jakşı göret," dedi Skaradenka. Çınılarga pıyvadan koyuşup, ermekteşip içip oturuştu. Skaradenka birde butun sunup, birde gayra bөгüp, oydolup oturalbay baratты. "Musa, aytçaylanayın, meymandar tышka çıkıp gelişip, et bışkıça jatıp es alışsın. Çarçaşkan görünöt, özüň da gışayıp es al, öz üýüňerdegidey bolgulaylanayın," dedi Jüdömüş. Meymandar çırım etip alışıp, kayra turuşkança, çüýgündöp salıngan sogum etde bıştı. Erteň menen çay içkenden keyin meymandar kaytalı deşti. Jüdömüş menen Aygülçö oğuzgu üýge çıga alışıp, "Emne bereli?" dep keňeş kuruştu. Anı munu aytışıp, ılayık gelbegen soň Jüdömüş, "Tay bersem kantet," dedi. "Meýliň, bir gelgen konak eken," dedi Aygülçö. "Atty baga albaýym," dep Skaradenka albay koydu. Akırı Aygülçö bir tuş giyiz, kara görpöden jasalgan bir göldölöň berip uzatmak boldu. Nadejda buyumdardy kuwanyş menen kabul aldy. Kıdykpay bir goý soýup, etin jiliktep, bir garyn mayga goşup müşögüne salyp berdi. Koştoşorda Skaradenka, "Ah zabıl," dep çavadanyň gayra açyp, eki kitap alyp çygyp, Rıspeke garmatdy da, "Hazır düşünbesöň çoň oýganda okuýsun. Kiyin seni özüm Tver şaharyna çoň okuga jiberem. Ataňa aýtyp goý," dedi. "Makul, rahmat," dedi Rıspek. Meymandar koştoşup jönöp ketçer zamat ele Rıspek Orustun ulu akyny Nekrasowdun ır kitebini okup girdi. Bir jerine düşünsö, ekinci jerine düşünböy başı maň boldu. "Emne kitep eken?" dedi atasy. "Taň ata, Orustun baylary menen ak söýöktörün jamandapdyr. Bir çoň töre жазган okşaýt. Barganda Skaradenkanyň özüne sorap görüş gerek." Çıgarmanın ayağı.